Reka nongere kukwifuriza kugubwa neza wowe ukurikiye The Trends 250. Ikiganiro n'intebe y'amakuru. Jya uri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nka binahana batatu ya Butamu. Nyita Kaenzo. Uyu munsi tugiye kongera tuganire ku makuru amaze iminsi n'ubundi avugwa y'intambara iri muri Congo, intambara iri guhuza igisirikare cyangwa twakita nk'inyeshyamba za M23 ziri kurwanira ingoma ndetse na FARDC. FARDC akaba ari igisirikare cya Congo, ni mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu duturanye nacyo. Gusa intambara yabo n'amasasu yo mu ntambara iri muri Congo ari kugera no mu Rwanda. Izo ni zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuganiraho uyu munsi, ukuntu amasasu ndetse n'ibibombe binini twabonye n'abantu batangiye kubura ubuzima bwabo i Rubavu. Twabibonye amasasu manini n'amatoya ari kugera mu Rwanda. Twabonye n'ingabo za Congo ingabo za FARDC zatangiye guhungira mu Rwanda. Ibyo byose ni ibintu tugiye kugenda tugarukaho mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka nkwibutse wowe utarakora subscribe ni ukugira ngo ukomeze ubone ibiganiro byacu mu ba mbere kuri YouTube channel yacu. Ni The Trends 250, ikiganiro n'intebe y'amakuru. Njyewe muri kumva ndurwa igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga nka binahana batatu ya Butamu. Nyita Kaenzo. Amakuru y'uyu munsi tugiye kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'abaturanyi Congo. Hari kubera intambara ya M23 bakunze kwita ngo ni inyeshyamba, gusa benshi bakunze kuvuga uti ni igisirikare. Reka dukoreshe ijambo igisirikare. Igisirikare cya M23 kiri kurwana na FARDC akaba ari igisirikare cya Congo mu mirwano iri kubahuza mu gice cy'Igoma. Igoma, abantu batahazi, ni igice cyegereye u Rwanda cyane. Ahanini bitandukanywa n'amazi ya Kivu, ndetse ubundi Kivu hari Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo byegeranye, ni nk'aho ari umupaka w'u Rwanda na Congo, bisa nk'ibifatanye. Hari n'uduce tugiye dufatanye twa Congo dufashe ku Rwanda. Ibyo ngibyo aho niho amasasu ari kunyura akagera mu gihugu cy'u Rwanda, akava mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo akagera mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo twakomeje kubibona muri updates mu makuru, twagiye tubona amavideo yagiye acicikana, abantu bagiye baraswa. Hari umumama twabonye isasu ryamufashe asa nk'aryamye hasi. Hari aho twabonye abantu barashe, wajyaga kumva amasasu aravuze bakiruka. Twagiye tubona amavideo ibisasu binini, ibisasu bikomeye biri kurenga igihugu cy'abaturanyi muri Congo bikaza mu Rwanda. Gusa leta y'u Rwanda twabibonye yafashe iya mbere mu kubihagarika. Ibintu byatangaje abantu, ibintu tutari tuzi neza ko binabaho, ni ukuntu ibisasu biri kuza mu kirere bakabihagarika bitaragera ku butaka bw'u Rwanda. Si byose, ntabwo ari byose, gusa twabibonye ibisasu biza mu kirere bakabihagarika bitaragera ku butaka. Si byose, ni bimwe na bimwe, nubwo bimwe byagiye bigwa mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana. Gusa bimwe leta y'u Rwanda yagerageje, yakoze uko ishoboye kugira ngo ibihagarike bitaragera mu Rwanda. Aho ni naho abaturage bari Rubavu, abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bari guhera bashimira Perezida Paul Kagame, His Excellency Paul Kagame, kubw'umutekano adahwema gushakira igihugu cye. Gusa mu gihugu cy'abaturanyi intambara iracyarimbanyije, intambara iracyari budobi. Gusa biravugwa yuko noneho ubu ngubu nyamara
Kongo nako Goma, igice cya Goma. Goma M23 yahereye kera irwanira, yahereye kera ipfa bayifata bakongera bakayibaka, gusa noneho ubu bwo n'amamodoka yabo ari kubitwereka twabibonye. M23 isa nkaho iri gutsinda urugamba, kuko mu biganiro byashize twarabivuze, hari imisozi bari bafashe nk'umusozi wa Sake. Umusozi wa Sake wemerera umuntu kwinjira muri Goma. Uwo musozi akenshi inzira z'amaguru utanyuze mu misozi, iyo uri kuri uwo musozi inzira y'amaguru yinjira muri Goma uba uri kuyireba, ni nkaho uba uhagaze hejuru nyine y'umuhanda winjira muri Goma. Aho ngaho niho bahereye bwa mbere bafata, baza no gufata ikibuga cy'indege, aho na Kongo yahatakarije indege yabo ya kajugujugu. Aho ngaho niho hakabiri bafashe. Ubwo bivuze yuko niba barafashe inzira yinjirira ku butaka, imihanda yinjira muri Goma inyura kuri Sake, kandi bafashe imisozi ya Sake, iyo niyo bahereyeho bakurikizaho ikibuga cy'indege. Ubwo bishatse kuvuga yuko nta ndege nta modoka yakinjira muri Goma batayemereye kwinjira muri Goma. Ubwo bishatse kuvuga yuko bidasubirwaho M23 nk'ejo rwose ishobora kuzaba yarangije gufata Goma, yayishyize mu maboko yayo. Nubwo kiri kumvikana urusaku rw'amasasu, abarwanyi ba FARDC bari kwiruka, bamwe twabibonye batangiye no guhungira mu Rwanda, batangiye gusiga ibyabo bagahungira mu Rwanda. Twabibonye babemereye barinjira gusaba baka intwaro. Situzi neza uko biri buze kubagendekera, niba bazasubizwa mu gihugu cyabo, niba situbizi neza. Ibyo ngibyo reka tureke no kubivugaho, ahubwo reka tuvuge ku gufatwa kwa Goma. Gufatwa kwa Goma birerekana iki? Birerekana iyihe shusho muri iyi ntambara, mu ntambara iri guhuza FARDC na M23? Ese M23 koko yaba yatsinze intambara, yaba yashoboye, yaba yageze ku ntego zayo gufata Goma, cyangwa FARDC igisirikare cya Kongo kirongera kize kuzura umutwe, kize kongera gukanguka, cyongere kijye kurwana? Ni ibintu tugiteze amaso. Gusa muri aka kanya ibiri kugaragara neza, ibiri kugaragara nuko Goma ishobora kuba iri mu maboko ya M23. Nako ntabwo ari ugushobora, biri kugaragara neza yuko M23 yamaze kwigarurira agace ka Goma. Agace ka Goma ni agace kegereye u Rwanda, ni n'agace hanini hakundaga kugaragara abaturage ba Kongo gusa bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Niho twakunze kubona bakunda guhohoterwa, twigeze kubibona mu bihe byashize, bamwe baratwikwa, abandi baricwa, abandi barasahurwa. Ahanini M23 ikaba igenda ivuga yuko ahanini itakomeza kubona abantu babuzwa uburenganzira bwabo. Akaba ari nayo mpamvu M23 yatangiye intambara yo kubohoza, yo gukuraho ubutegetsi bubi. Bakunze kuvuga yuko ubutegetsi buri muri Kongo ari ubutegetsi butari bwiza, buhohotera abaturage. Twakunze no kujya tubona abasirikare b'igisirikare cya Kongo FARDC, harimo bakunze gufashwa n'abarundi na FDLR, bakunze kugenda iyo batsinzwe cyane ku rugamba, bakunze gusahura abaturage. Hari amavideo menshi twagiye tubona, hari nka video imaze iminsi, ndaza kuyishyiramo n'ibinshobokera. Hari video imaze iminsi yerekana umuturage uri gukubitwa n'abanuza ba Kongo bari kumwaka telefone, birangira ashatse kuyibima bamurasa mu kaguru. Sinzi neza niba umusirikare w'igihugu koko byagakwiye kuba agaragara ari kurasa umuntu ashaka kumwaka telefone gusa, atari n'icyo kurya basi.
telefone igatuma umuntu yenda kubura ubuzima bwe. Ni ibintu twagiye dukunda kubona mu barwanyi ba FARDC na FDLR n'abo barundi bakunze kubafasha. Gusa ibyo ntibyaciwe intege, abaturage ntibacitse intege. Abaturage twabibonye i Goma bari kugenda bishimye, aho ingabo za M23 ziri kunyura, ziri kugenda zisuhuza abaturage, ubona ko bishimye, ubona ko banezerewe, ubona ko kuba bafashe Goma ari ibintu abaturage bishimiye. Ni ibintu abaturage bari gusereburira, ibintu biri kubamotiva. Ese Goma igiye kubona amahoro? Goma, bya bintu twajyaga tubona hari abaturage bamwe na bamwe bahohoterwa bigiye gushira. Ese Goma igiye, niba yafashwe n'umutwe wa gisirikare nka M23 bagiye kwikura kuri Congo, niki kiri bukurikire mu gufata Goma? Cyangwa ushobora no gusanga Goma ari agace ka mbere bamaje gufata kanini keza, hari n'utundi. Ese M23 irakomeza imbere, irakomeza ntago ari ugufata Goma gusa, cyangwa bagiye guturiza kuri Goma? Ahanini niho twakunze kubona mu gace ka Goma abaturage ba Congo gusa bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bakunze guhohoterwa, yaba inzego z'umutekano, yaba abaturage bagenzi babo. Amacakubiri muri kariya gace twakunze kugenda tubibona. Ese birakomeza kuba, cyangwa M23 koko igiye kugenda ku butegetsi itibikuraho? Aho turi kuvuga ni mu gace ka Goma gusa, ntabwo turi kuvuga muri Congo yose, kuko Goma wundi twarabivuze mu kiganiro cyashize ku cyumweru tariki 27 niba atari 26, nibwo bari bamaze gufata Sake. Ku munsi ukurikiyeho biza kugaragara indege ya Congo n'ikibuga cy'indege cyari gifitwe n'abavalideri b'abasirikare bo mu gihugu cy'Uburusiya. Congo yari yitabaje, gusa biza kurangira bagitereranya icyo kibuga cy'indege bari bafite mu maboko. Bavuga yuko M23 yaba yaragifashe, ndetse biza kuvugwa yuko FARDC yaba iri gusubira inyuma, yaba iri gutsindwa mu rugamba rwayihuzaga na M23 basubira inyuma. Ese ibyo birerekana yuko Goma, mbese ikintu ndi kwibaza, Goma baraza kugumana Goma gusa, cyangwa baraza no gusonga mbere? Mugano uko abasirikare bajya babivuga, baraza gusonga mbere, bakomeze bajya imbere, bafate n'utundi duce, cyangwa baragarukira kuri Goma gusa? Twabonye amamodoka menshi, twabonye ibisasu, twabonye ibiturika byinshi biparitse ku hariya Igoma bya M23. Twabonye abasirikare ba M23, abaturage bishimye kubera ko bafashe kariya gace. Gusa nubwo intambara basa nkaho bari kugenda bayitsinda, nanone abo bari gukubita bari kuza bazira mu gice cy'u Rwanda. Aho ni naho twakomeje kubona ibisasu byaba binini n'ibitoya biri kugenda bigwa yaba hano mu Irubavu cyane Irubavu. Abaturage baho bafite ubwoba, ibisasu ntago bari gusinzira, bari kubyuka mu gitondo basanga ibintu byadogereye. Ese biraguma kuriya? Ese cyangwa M23 nimara kuhafata, nimara kugira intambara irahosha? Ikindi kintu nashakaga ko tugarukaho mu makuru yacu y'uyu munsi, hari abasirikare
ba FRDC apana M23 b'igisirikare cya Congo ba FRDC ndetse barimo na FDLR kuko barwanira hamwe ndetse n'ingabo zimwe z'u Burundi bari guhunga baza mu Rwanda. Ese abo basirikare u Rwanda rurabaha ubuhungiro? U Rwanda biragenda bite? Twabibonye hari amavideo yagiye acicikana aho babicaje bamwe banabatse imbunda. Ese baraza gukomeza bagume muri biriya u Rwanda ruramaze iki bari abasirikare ba M23 na FRDC? Ese baraza kubaha ubuhungiro? Biraza kugenda bite? Gusa ikintu cyanangaje muri iyi ntambara, apana mu ntambara iri muri Congo, ikintu cyanangaje mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyatweretse tekinoloji ihambaye, cyatweretse ubwirinzi bukomeye, ibyo nakita tekinoloji mu bya gisirikare, aho ibisasu cyane cyane ibinini byaturikirizwaga mu kirere bitaragera ku butaka bw'u Rwanda. Kandi nubwo wenda atari byose byabashije guhagarikwa, gusa ibyinshi byagiye bihagarikirwa mu kirere bitaragera ku butaka. Twabonye n'abasirikare bo ku mupaka bakajije umurego ku mupaka w'u Rwanda. Twabonye u Rwanda narwo rwatangiye kuzana bimwe mu bitwaro. Ese u Rwanda rwaba ruri kwitegura ko nibakomeza kururasa narwo ruri burase? Ese biragenda bite? Kuko ntago ari intambara iri guhuza Congo n'u Rwanda, ahubwo ni intambara iri kubera muri Congo, gusa ibicece byayo bikaza kugera mu Rwanda. Ni ibintu twavuga ko biri guhungabanya umutekano w'u Rwanda, biri guhungabanya umutekano w'abaturage b'u Rwanda. Abaturage b'u Rwanda cyane cyane abari mu gace ka Rubavu barahangayitse cyane kubera urusaku rw'imbunda ndetse n'amasasu ari kubageraho, ibibombe. Nubwo mu minsi ishize twagiye tubona kese zitari nini z'amasasu matoya, nta n'abantu yari yagafashe. Gusa noneho kuri uyu munsi ho twaje kubona ibisasu binini biterwa i Rubavu, twaje kubona amasasu afata abantu. Ese u Rwanda rurakomeza kurwanira mu kirere rwirinda gusa, cyangwa narwo ruraza kwataka munuza? Kuko niba amasasu ari kuva muri Congo, ubwo ni nko gushoza intambara. Ese u Rwanda ruraza gukomeza rwirinde gusa, cyangwa narwo ruraza kwataka? Ibyo ni ibintu dukomeje gutega amaso muri iyi ntambara iri guhuza M23 n'igisirikare cya Congo FARDC gifashijwe n'abarundi n'ingabo z'abarundi ndetse na FDLR. u Rwanda rwakunze kurega yuko FDLR atari igisirikare cyagakwiye kuba cyifashishwa, kuko ari inyeshyamba zasize zinakoze ibibi mu Rwanda. Ibyo ntabwo twabigarukaho, mu amateka benshi murayazi. FDLR mu Rwanda ibyinshi turabizi uko byagendaga. U Rwanda ruza kurega, ruregera ONU, ruregera imiryango y'abishyize hamwe, rubabwira M23. Gusa na Congo iza kurega u Rwanda irushinja yuko rwaba ari rwo ruri inyuma ya M23, rwaba ari rwo ruri gutuma M23 ikomeza kugira ibice binini ifata mu gihugu cya Congo, cyane cyane nka Goma ni agace katari gato, ni agace kanini gatuwe n'abaturage benshi, cyane cyane abaturage ba Congo, gusa bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Twakomeje kugenda tubibona ahanini. Ese intambara iri kubera hariya, ubundi M23 ijya gutangira ruriya rugamba yavuze yuko
impamvu iri kurwana, impamvu yaba iri muri biriya bikorwa bya gisirikare byose ari ukugira ngo bakureho ubutegetsi bubi. Icyo ni icya mbere, ibyo twabigarutseho. Ari ukugira ngo barenganure abaturage bari kurenganwa, ibyo twabivuze, ndetse no guharanira ubusugire n'uburenganzira bwa muntu. Ese nibamara gufata Goma, iriya ntambara irashira muri Congo, mu gice cya Goma birarangirira hariya, cyangwa baraza gukomeza bajya imbere? Ibyo byose ni ibintu tugiye gukomeza gutega amaso muri aya masaha ari bukurikire. Nge Ndurwa Igikundiro rwa Manuel mwene Nyirimunga, nabinahana batatu ya Butamu, nyita Kaenzo.